Lakhipuronline na puthok-saba July gitang taramapan Iray numit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada maroi pa Pao Kasar jila da handak gari na thomlamlaga hanna yenglamdana chenkhiba hit and run gi thodok toina thoklagle Assam University Manipuri Students Union umsuna silangtuna Manipuri mahiroi singda APSC coaching gi khudong chaba pigadauri Makal na milal Assam ge kusabna duna Kasar Sribarda mitei mek tambi takpi bagi thorom hodokre Justice Nomai Kapum Kotisor amasung Justice R Mahadevan ngarang Supreme Court ki judge oina wasak lokre Meghalaya Tourism Minister na Assam ki tourist gari sing Meghalaya da changbagi athingba pibagi wafam laite haina phongdokre Chandigarh Dibrugarh Express train tali dagi nantaduna mari sire kunsokle amasung NEET UG entrance ki question paper leak oikibagi thodok mari leinana MBBS ki mahiroi phaduna wahang pahong chathakre Haujik mapungoi papau tabirasi Kasar jila da handak gari na thomlamlaga hanna tuna yenglamdana chenkiba hit and run gi thodok yamna toina thokle Nahan Jumsa Kaisha Numit ki Numitang Athingbada Udharbon gi Silchar Kumbigram VIP lambi gi Dumurghat thong manakta scooty thobanupa ama lambida gyan manglaga taduna leramba thengnakre Mafam adugi miyoi singnadi nupa aduna mahaki scooty da Kumbigram dagi Silchar romda lakpagi lambida Khongjel yangna lakiba Maruti car amana thomlamlaga gari adu khamlamdana chenkhibani hairi Nupa adu thodokphamda leitabani hairi Laikidraba nupa adu Silchar National Highway dagi Ratan Bhaumik kawi hairi Mafam adugi miyamna gari na thomjanbagi ahoba makhol taduna tangsilakpada scooty ga loinana nupa adu taduna leramba thengnaki Police laktuna asiba hakchang adu postmortem gi damak Silchar Medical College ta thaki haina pawasina makhatari जी यही आमार डुमरघाटर जेटु ब्रिज আছে আমার উদাহরণ এই ব্রিজ জাস্ট মানে শিলচৰৰ পৰা আহাত যেটো ডুমৰঘাটৰ ব্রিজ আছে জাস্ট ক্রস কৰিব লাগা হৈছে তাতে এটা এক্সিডেন্ট হৈছে আজি তাতে জাগাত মানে স্পটেড হৈছে আৰু স্কুটিত আছিল এই মানুহজনটো কিন্তু ঘটনা হল আৰু ওচৰৰ যিবিলাক মানুহে কৈ আছে সিহঁতে কৈ আছে কি আমাৰ শিলচৰৰ পৰা আহা এটা গাড়ী সুইফট গাড়ী বগা ৰঙৰ স্কুইফট গাড়ী ই মানে বিকট এটা শব্দ হল আৰু তাৰ পিছত সিহঁতে দেখা পায় কি এই আমাৰ কুমৰিগামৰ হেৰি টুৱাৰ্ডছ কুমৰিগাম তাতে গুচি গৈছে তাৰ পিছত দেখা পায় ইয়াতে এটা স্পটেড মানুহ আৰু এই হেৰি লগত মানে স্কুটিখন আমাৰ কুমৰিগামৰ পৰা আহি আছে আমাৰ হেৰি উদাৰবন টুৱাৰ্ডছ শিলচৰ তেওঁৰ মানে পৰিচয় জানিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে জানা নাই আমাৰ পুলিচ এতিয়া আহিছে হেৰি ৰিকভাৰী কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ এই এম্বুলেন্সত উঠাই লৈ গৈছে আৰু বডিখন ক'ত পঠোৱা হৈছে এতিয়া আমি আমাৰ মেডিকেলত পঠোৱা হৈছে Assam University Manipuri Students Union umsuna Januthan Trust amasung CSAPIAS Academy ka kusamratuna Assam gi Manipuri community gi UG amasung PG mahiroi singda APSC Combined Competitive Examination 2024-25 ki damak thatara ni thogi oiba online coaching cum training program ama pangthokadori hairiba coaching asigi damak entrance exam gi kuthangda merit list semdokadori MCQ base ki mark jani amati subjective oina mark yankhai loinana Puna mark chahum gi exam oigani masiga loinana mark yankhai gi oiba personality test interview yaugani hairi online da application July gi 19 dagi haure registration gi link video asigi description da phangani written entrance exam August gi tang mari nongmaijing numita pangthokani aduga written entrance exam gi result na August gi 9 da haidokani class na August gi tang 18 ningthokaba numita gi haugani hiramasi gi matang da akupa marol gi damak mobile number 9365673071 natraga 6002429063 number asida pau phaunana bahairi Manipuri Kanbalup Makalna Silangduna Milal Asangwa Kusamnaraga Sribar GP Community Hall da mitei mek tambi takpi bagi thoromama ngarang hodokre Nimitara ni chumna pangthok doriba thoromadu hodokpagi thoramda Makal gi chairman RK Sanahal L Rajan HOD Manipuri Department Nehru College L Birmohon L Nandakishore ex OBC chairman M Horikumar Thangjam Brojen President Maifa N Binod Education Secretary Milal Assam na mathangsina President Chief Guest amadi Guest of Honor oina taistapamki
थौरम की वाहौदोक पिरदुना मिलाल असम की प्रेसिडेंट सेराम हेराजितना अखोई की इमालोन अमसुंग मयेकपो असम सरकार ना ऑफिशियल लोन अमदी मयेक तंबा याबगी कुदोंचाबा पिरकपसी अखोई की लाइबक फबने हाइखी एल राजन ना हाइखिबदा अखोइना इसागे मयेक ना तंबगी कुदोंचाबा असम गवर्नमेंट ना पिरकपसी असम दा खुंदारिबा मिते अखोई चाउथोकसनिंगाइनी अदुना अखोई पुन्ना होनमिनासी हाइखी चेयरमैन आर के सनाहलना अखोई पुन्नमकना मिते मयेक खंगबा हाइबसी तंगाई फद्रबनी सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग असम गवर्नमेंट नसु इंटरव्यू सिंगदा मितेलोन अमदी मयेकना इंटरव्यू थाबा याबगी खुदोंग चाबा अखोइगे अंगांग सिंगना लौगदबनी हाइके मिलाल की जनरल सेक्रेटरी वाहेंगबम सुरेंद्र माइफागी एम सबीर माइबम सेराम महंजित हुयाम सुजितना मयेक तंबी ताकपीगनी हाइरे लोन नहीं मानी मयेक नहीं पानी मसिगी ममांगदा अखोई इमादी लेरे हारेगा इपादी लेतबा अदुना अईदी इसामकना अई इसामक आईदी ऑर्फनेज आईदी ममा मपा लेतबा अदुगी फीलिंग से लोन अमसुंग मयेक लेतबना मरम ओइदुना अई मतम अयामबदा खलकी अदुबु लाइबक फबदगी नगांग रिफिंग मनुगा अखोई मैते लोन असेसु अमने असिगुम लोन असे अखोइना लोन दी अखोई 1992 दा भारत संविधान नि 5 सुबा शेड्यूल अखोई चनबदी फंगजरे अदुबु लाइबक थिबदगी सी खगबा अखोइगी चनगिद्रब मयेक असि येनबन मरम ओइरगा अखोइ ngasi पाउदा तंबक फंगबी चाबा लेते मदु मतमना पुरक ओइसनो हौजी मणिपुर पोकेबा मणिपुर हिमिबा मयामदी एमए की लेवल फाउदा एमए की थाक फाउदा मैते मयेकना तमनाग्रे अदु हौजी आसाम गवर्नमेंटना अखोइ आसाम दि निबा मैते जिंगी जेंबि हारगा अखोइगी लोन असिबो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ना अखोइगी लोन ना परखादि इजबा जाबा अखोइगी लोन एप्लीकेशन खंगन जबामा तांग तांग सिकपा साबा पैरालिसिस डायबिटीज प्रोस्टेट प्रॉब्लम लिवर चौथोकपा मदी किडनी दा नुंग लेबना चिंगबा अतई अना लायंगी दमक सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एन रंजित सिंह एमबीबीएस डीएमबी डीएससी नोंगमाइजिंग खुदिंगी नुंथिलगी पुंग अमदगिना पुंग तरुक फावबा कासार लखीपुर एसडीओ ऑफिस ममांगदा लेरिबा जेएम एंटरप्राइज दा लाक्तुना लायंगदौरी मांगजौना बुकिंग तोबिनिंगबसिंगना मोबाइल नंबर 9401-219-621 नत्रगा 8135-870-447 नंबर असी दंगसिमक पाव फाउबिरगु जस्टिस नोंगमै कापम कोटिसोर अमसुंग जस्टिस आर महादेवन मखोय अनिमक ngarang सुप्रीम कोर्ट की जज ओइना वासक लौख्रे जज अनिमक पु लेबाक असिगी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ना फम पाइबगी वासक लहनखी पनबयाई जस्टिस नोंगमै कापम कोटिसोर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ओइरमी ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ना अतोप राज्य की टूरिस्ट व्हीकल सिंह मेघालय दा चंग पीदबना असम राज्य की यामलब टैक्सी ड्राइवर सिंह मकोक मखुट हापनारे ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ना मेघालय टूरिज्म मिनिस्टर पोल लिंगदोगा लेबाक पोप निमित्त उनादुना मखोई की लेंगा की माइगेदगी मेघालय स्टेट दा अतोप राज्य की व्हीकल सिंह टूरिस्ट एरिया सिंह दा चंगबगे अयाबा पीदनबगी ऑर्डर थोकननबा तक्सिन की हाइरे अमरोमदा मेघालय टूरिज्म मिनिस्टर पोल लिंगदोना ngarang wafam asigi matangda pauche amada phongdogladuna असम की टूरिस्ट व्हीकल सिंह मेघालय दा चंगबगी अथिंग पीबगी वाफम लेते हाइना फोंदोखरे उत्तर प्रदेश की गोंदा स्टेशन दा ngarang nungthil pung 2 minute 35 दा 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ताली दगी नांथादुना एक्सीडेंट थोकले हाइरिबा थोदोगदुदा बोगी तरुक नांथादुना अकाया तोय थोकपदगी पैसेंजर मरी सिरे अदुगा कुनरोम अशोक पन्नंगले रेल लोइसंगना लैकिद्रबगी नगदबा इमुंग मनुंगदा लुपा लाख तरा काहेना सोकपसिंगदा लुपा लाख अनि मखाई अदुगा काहेना सोकतबसिंगदा लुपा लिसिंग यांखै तेंबांगना नबा लाउथोखरे अतै पन्दुना लैरिबा पैसेंजर सिंग डिब्रूगढ़ दा पुरकना नबा स्पेशल ट्रेन थाखरे हाइना असम की सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा न फोंदोखरे लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु असम की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा जापानीज एनसेफेलाइटिस की अनाबा मायोकनरे मसिना मरम ओइरगा मियोय मंगा सिरे अमदि मियोय 18 लायेंग चथरी
arum kanna hoba hakchang sikpa naba gyan mangba sinachingba masigi layong ni hairi arum horabadi manak nakpa layeng sengda pukatuna layong masak khangdokna na bahairi maru oina kangna chiktana ba honagadabani haina akhanga hisingna paktak piri Bangladesh ta hauzik oriba phiba masi yenglaga Dhaka da leiba Bharat ki High Commission na advisory ama thoktuna mafam adu da leiriba Bharat macha sing yariba makai mapan thoktana ba khangan khre panba yai Bangladesh ta lising amaga chamapan humbutra mathoi ki Bangladesh amasung Pakistan gi landa saruk yakhiba lanmi singi imung manung gi mioi singda sarkar gi thabak changbagi matang da reservation pina bagi ware padugi mayokta hauki bachayul ani asida Mahiroi singna khongjang sangsinduna lakhibani hairiba irang asina maram oiraga mioi tara laikidre kayamarum asoka panangkhre irang asina maram oiraga Bangladesh ki public amasung private university khudikmak matam kaktana thingjinkre NEET UG entrance exam da question paper leak oikibagi thodok kamari leinana AIMS Patna gi MBBS ki mahiroi marang CBI na phaduna wahang pahong chathagre mahiroi sing adugi laptop sing su phajin khre aduga makoi gi hostel ka sing adusu seal tausin khre CBI na phajin khraba mahiroi sing adugi manungda third year gi mahiroi ahom Chandan Singh Rahul Anand amasung Kumar Sanu aduga second year gi mahiroi Karan Jain yauri Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuromassage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukatlaba Mahusagi Layang Patap Singasina, Diabetes, Kidney Amadi, Liver gi Anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang Naba, Khu Naba, Nerve gi Anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi Laina amasung Nupa gi Hakchang Thong gi Laina, Loinana, Hakchang Sikpa Saba Amadi, Joint Pain, Layang Jari. Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari ai bon trapo bangla dagi Ina ni pa siya ina alako ni bitadya ina gundai pura puthore apam dia su pura pusambani ado bungasi ti nimitare ni laye ngamu matunda sampai kumar dagi osa sampai kumar dagi mapung tetpan namna thona service ni kasi mayang oi sampai kumar dagi jinga dagi apa Aroibada maroiba pau amukhanna Kasar jila da handak gari na thomlamlaga hanna yenglamdana chenkhiba hit and run gi thodok toina thoklagle Assam University Manipuri Students Union umsuna selangtuna Manipuri mahiroi singda APSC coaching gi khudong chaba pigadori Makal na milal Assam gi kusabna duna Kasar Sribarda mitei mek tambi takpi bagi thorom hodokre Justice Nomai Kapam Kotisor amasung Justice R Mahadevan ngarang Supreme Court ki judge oina wasak lokre Meghalaya Tourism Minister na Assam gi tourist gari sing Meghalaya da changbagi athingba pibagi wafam leite haina phongdokre Chandigarh Dibrugarh Express train tali dagi nanthaduna mari sire kunsokle amasung NEET UG entrance ki question paper leak oikibagi thodok mari leinana MBBS ki mahiroi phaduna wahang pahong chathakre Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare